sou. Gade milot. Ak pase la men patnem. Mon fò, wè se li mwen baba. Mwen fon pa et nan gala jodi a. La mwen nan men. La nou pa pya bese. La kon sa le gizan mi men. Ak pase men. Yo la mba jom do de men. Yo, man so fè a mèm nou men. Mwen chè. Dat nou zan mi men. Nou pa jom chita kon ti pale, dialogue, kon sa moun komande yon notan. Ase kon sa de nou ansom toutan mwen. Mwen kou na eske nesan. Lote de pou gontine men ba. Mi lote nou gontine di. Yon ba kon sa men. Sa pase men. Konen bay fòm pa teman tet nou. Mèm ken ta bay mèm fòm. Bay fòm baka a fè nou enmi men. Konen men. Nou son mi vre men. Son mi vre nou men. Wè se baka pran fòm mwen chè. Fòm baka fè nou enmi mwen chè. Sa mwen baka fè nou. Bo mèm kon apren fòm mwen. Bo sa kaliti men. Jamè la mi apè ten de wa men. Jamè la mi apè ten de wa. Ki fòm gwa kon fè la nan mouman men. Men jamè la mi apè ten. On sam zwa nou. A sou ta pran fòm mwen. Kazi koum ta elmen sa mago bou fòm. Non chè se Jésus de Nazaret. Nka elmen a go Jésus de Nazaret. A pase men. Koun konti men a jwa yi men. Mwen chè baz. O go bout fòm nan men. O sep men. Bay nou man net men. Yo mwen konti men a jwa ba mweske mwen riboli men. Koman? Tèlman mwen se yi men. Koman yon li men? Dana men. Dana? Yo, sofan mwen men. Dana, tale. Kilo mwen vil? Mwen mwen se gine pot 3 mwan men la men. Non, tale, genel bon fò nou. Dana oui. Dana. Ki bon yon nan zon nan alete? Nan zon nan men. San si ti la. Non, tale, mwen tem foto men. Zoti fon men. Woy! Woy! Sagi men. Sa se men fòm ta pa ou la men. Sa mte zoun te yon koti ka men. Fòm go bout de men. Ket men. Pa ben mwen la. Ambe, nou konen Jovenel Moïse. Mwen sa wap ka venen min.